हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा न्यू एपिसोड पे गाइस। और बहुत दिन हो गया गाइस, मैंने आप सभी को कुछ नया ब्लॉग व्लॉग भी नहीं दिया है। और आज बहुत दिन के बाद, बहुत दिन मतलब 3 वीक 4 वीक शायद हो गया होगा। तो इतने दिन के बाद आज फिर मैं यूट्यूब पे एक्टिव आया हूँ। कुछ प्रॉब्लम के कारण से गाइस मैं आप सभी के लिए कुछ ब्लॉग्स लाया नहीं पाया। तो आज थोड़ा फ्री हो गया हूँ, तो आज से शायद सोच रहा हूँ मैं कि आप सभी के लिए कुछ अच्छा अच्छा ब्लॉग लाऊं। और गाइस मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम मतलब जो कि मेरा मोबाइल फ़ोन है गाइस, इसमें ना उतना अच्छा खास एक अच्छा क्वालिटी वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए एक ब्लॉग व्लॉग नहीं ला रहा था। लेकिन अब उपाय नहीं है गाइस, जैसा भी है आप सभी के लिए मुझे ब्लॉग्स लाना ही है। तो इसीलिए मैं आज से फिर से शुरू कर रहा हूँ अपना ब्लॉग्स। और मैं सोच रहा हूँ गाइस कि मुझे ना क्यों ना ऐसा लगता है कि मुझे लैंग्वेज वॉइस मतलब जो ब्लॉग का लैंग्वेज है वो ना मुझे चेंज करना चाहिए, जैसा मुझे अपने आप को फीलिंग्स हो रहा है, लग रहा है। क्योंकि जो कि मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ ना गाइस, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे आसामीस में ही ब्लॉग्स ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है गाइस। और ना गाइस मैं अभी सोच रहा हूँ कि आसामीस में ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। क्यों ना कि जो कि मैं आसाम से ही बिलोंग्स करता हूँ, तो बहुत ही आसाम के लोग देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं से उन लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता होगा कि हिंदी में मतलब हिंदी लैंग्वेज में जो कि मैं ब्लॉग्स तैयार कर रहा हूँ, तो किसी कहीं ना कहीं से शायद किसी को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो मैं इसीलिए मैं अपने जो कि स्टेट से आसाम से मैं बिलोंग्स करता हूँ, तो मैं आसामीस में ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ अभी से। और जो भी जैसा टाइम में अगर मुझे कहीं भी अगर हिंदी में ब्लॉग्स बनाना होता है तो मैं हिंदी में बनाऊंगा, और जब भी आसामीस में बनाना होगा मैं आसामीस में बनाऊंगा। वो मैं मतलब जैसे मुझे सुविधा मिले मैं उसी तरीके से ब्लॉग्स बनाऊंगा गाइस आप सभी के लिए। तो नमस्कार बंधुসকল, কেনে ভালনে? ভাল ভাল ভাল। তো এনেধৰণেৰে মই ব্লগছ তৈয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। তো কেনে হ'ব আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব, কাৰণ এতিয়া যিহেতু অক্টোবৰ মাহ সোমাই গ'ল, নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ যিহেতু জানুৱাৰী এইখিনি মাহ মই বহুত ফ্ৰী থাকিম। তো সেইখিনি সময়ত মই আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগছ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে মই ভবা মতেতো আছামিছত ব্লগ বনালে মোৰ মতে ভাল হ'ব। আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত ক'ব। আৰু বাকীতো মই বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগছ আনিছোঁ, তো সকলোৱে অলপ ছাপোৰ্ট কৰি দিব। ষ্টাৰ্ট ক নমস্কাৰ বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল আৰু এটা কথা আপোনালোকলৈ ক'বলৈ মোৰ ইচ্ছা, যিহেতু মোৰ মোবাইল এটাৰ অতি প্ৰয়োজন হৈ আছে। যিহেতু আপোনালোকে দেখি আছে কেনেধৰণৰ কোৱালিটি আপোনালোকে দেখিব পাইছে। আৰু যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিটো প্লেটফৰ্ম হয় তাত এটা মোৰ মতে আৰু মই শুনা মতে দেই, যিহেতু ভিডিঅ'ৰ যদি কোৱালিটি যদি ভাল নহয়, ভিডিঅ' যিমানে ভাল হওক আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি ভাল নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ' ফেচবুক বা ইউটিউব বা যিয়ে হওক মানে সিহঁতি ৰিকমেণ্ড নকৰে। জাষ্ট মোক সেনেকুৱা লাগে আৰু শুনিছোঁ দেই। তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে নতুন এটা মোবাইল ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ। যিহেতু মই বেলেগ এটা মোবাইল ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ, নতুনকৈ মোবাইল এটা ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু মোৰ লগৰে মোক অলপ পইচাৰ সহায় কৰিব, আৰু লগতে মোৰো অলপ পইচা আছে, যিহেতু অলপ চলপ গোটাই থৈছোঁ। আৰু সেইখিনি পইচাৰে ভাল এটা মোবাইল ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু নেক্সট মান্থত মোবাইলটো ল'বলৈ যাম। আৰু ক'ত যাম আৰু ক'ৰ পৰা আনিম, কি মোবাইল আনিম, এইটো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই যাব।
কাৰণ নেক্সট ব্লগ মই মোবাইল আনিবলৈ যোৱাটোৱে মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকলৈ। আৰু মোবাইল কি মোবাইল ল'লে ভাল হ'ব আপোনালোকে যদি ৰিকমেণ্ড কৰে তেতিয়াহ'লে মই আৰু অলপ মানে ভাল পাম আৰু ল'বলৈ ইচ্ছুক হ'ব যে কোনটো মোবাইল অলপ ভাল হ'ব মোবাইলটো ল'লে। আৰু তো আপোনালোকে দেখিছে মই আজিৰ পৰা যিহেতু আছামিছত ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, আৰু এইটো মানে চাউণ্ডটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো আপোনালোকে জনাই দিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত বিশেষ সেনেকুৱা কোনো নাই, কাৰণ যিহেতু বহুত দিনত মই ভিডিঅ' আনিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে বহুত দিনত মই এক্টিভ নাই, তো আজি প্ৰায় এমাহ পিছত মই ব্লগ এটা আপলোড দিবলৈ আজি লৈছোঁ। আৰু তো আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব, কাৰণ মোৰ বিশেষ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিবলৈ পৰা নাই। আৰু যিমান মোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে সকলোকে মই ক্ষমা খুজিছোঁ। আৰু এতিয়াৰ পৰা মই ভাবিছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা মানে কি আৰু নেক্সট মান্থৰ পৰা মোবাইলটো যেতিয়া লৈ ল'ম তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকলৈ হ'ব পাৰে সাপ্তাহিক বা 3 দিন 4 দিন মূৰত নিশ্চয় এটা ব্লগ দিবলৈ মই প্ৰয়াস কৰিম, আৰু তাত কোৱালিটিও বেষ্ট আহিব, বুজি পাইছে? তো নেক্সট ব্লগত পামগৈ। এতিয়ালৈ বাই। আৰু কমেণ্টত জৰুৰ ক'ব যে কি মোবাইল ল'লে ভাল হ'ব। আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছ যদি কোনোবা আহিছে তো মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, ছাবস্ক্ৰাইবটো মেইন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ, জয় অসম।